Lenny Evans, gwaith da. Ag eto. O, Jenkins yn curo Cummings at y bêl, a nawr mae'n 3-2. Clark yn bwydo Christian Jenkins! Sy'n rhoi Llanelli ar y blaen wedi chwarter awr. Gôl gyntaf erioed y bachgen ifanc yn uwch gyngor Cymru. Mae Llanelli wedi colli 6 yn olynol, ond maen nhw ar y blaen ar y wain dew. Not ar tafliad. Liam Thomas, y croesiad ar y cynnig cyntaf, a Luke Bowen yn rhwydo ar y cynnig cyntaf hefyd. Y tafliad, 2 gyffyrddiad, 10 gôl Bowen, mor syml â hynny. Gwaith da gan Miles Davies. Yn bwydo Greg Walters. Walters yn codi ben! Ac yn ceisio crymanu honna ar gornel bella. Oedd Cochlan y gol yn poeni amdani. Cynnig da gan Walters. Walters sy'n rheoli'r gêm na fwy. Dyma Nott. Jordan Nott yn torri tu fewn. Bowen, y cyffyrddiad yn ôl i Nott. Liam Thomas yn cyrraedd! O, na chi gol dda i roi Gaerfyrddin ar y blaen. A Liam Thomas yn creu hanes. Y chwaraewr cyntaf erioed i gyrraedd 20 gôl mewn tymor yn uwch gyngor Cymru i Gaerfyrddin. Gymaint o amser, gymaint o le gan Greg Walters i fesur y pas, ac mae'n un dda hefyd. Mae Liam Thomas wedi curo trap cam sefyll. Liam Thomas! Arbediad da gan Cochlan, mae'n adlamu lwybr Luke Bowen. Bowen, y croesiad yn cael ei chlirio yn y cwrt bach. Mae Thomas yn ail yn y ras am yr esgyd air, oedd angen claddu honna. Awr o'r gêm wedi chwarae, a chic gornel Miles Davies yn cael ei ffenio'n glir yn y pen draw. Mae mor bell a Harling! O, gwaith da gan Cochlan. Doedd honna ddim yn un hawdd i arbed, sgiliau gwych gan Harling yn rheoli ar ei frest ar ergyd. Cummings. 5 munud yn weddill, ond mae'n dal i fynd. Mae'n dal i redeg yn croesi. Gyffyrddiad Thomas! O, a cyffyrddiad gwych gan Bowen! Am gôl gan Luke Bowen. I selio'r triphwynt nawr. Gwych! Chwarae'n un dda, yn enwedig hanner cyntaf. Eitha siomedig i mynd lawr gôl i ddim yn y hanner cyntaf. Ond wnaeth ni'n dda i dod nôl mewn y gêm, mynd mewn hanner amser 2 i fyny. A fi'n credu ddim lot i wario yn yr ail hanner, ond bennu'r gêm off a sgoro 1 gôl arall. Every game we're looking for that win, no doubt about it. The players go out and give 110%, the management, everybody involved with the club is looking for that win. But to sign off with a win will be outstanding. It's been a really tough season, on and off the field of play. We're all feeling it. We didn't expect the standard. Sorry, that's wrong to say, but the standard is really high. There's a massive difference between Welsh League and Cymru Alliance to the Welsh Premier, and we, for one, recognise it now. I think everybody else should recognise it out there. It's a good standard of football to be in the Welsh Premier League, and it's, like I say, it's been tough. But we learned a lot on and off the field, and like Andy said last week, we're going to bounce back. Look, I'm happy with the 3 points. I thought that we played well in the first half. I think there were bits and pieces that we needed to improve on in the second half. We had lots of chances, but obviously 3 points is the main aim, and obviously delighted to come away with that.